Dobrodošli u novi video. U ovom videu ćemo govoriti o nekih 5-6 F12 slučajeva koje svi morate znati kako bi mogli uspješno da slažete Rubikovu kocku pomoću SIFOP-a. Prije nego što počnemo o tim F12 slučajevima, moram vas posjetiti da trenutno traje giveaway na našem Instagram profilu, link imate u deskripciji, tako da idite i pridružite se giveawayu. Nagrada je 3x3 Rubikova kocka Yuxin Little Magic magnetna, tako da idite i prijavite se na giveaway. Možda baš vi osvojite tu nagradu. Evo ga, prvi slučaj koji morate znati jeste kada imate ovako edge koji nije na vrhu, imate tu corner koji je već na vrhu. Sada gledate, boja na vrhu kornera je ova i ako je boja sa ove strane, znači sa ove desne strane, je suprotna od te gore, odnosno u ovom slučaju je zelena, ovaj F12 par možete povezati u 3 lagana poteza, znači idete R', U, R. I onda samo jednostavno ubacite taj F12 par. Idemo na ovaj slučaj kada imamo corner i edge koji su nepravilno povezani. Prvo što ćemo uraditi jeste da ovaj corner dovedemo tako da ispred njega bude neki neriješen F12 par i uradit ćemo sljedeće. Znači spustit ćemo ovaj corner dole, uradit ćemo U 2 puta, vratit ćemo corner prema gore i sada samo dovedemo ovaj corner i ovaj edge na njihovo odgovarajuće mjesto pomoću 3 poteza i uradili smo i ovaj F12 par. U ovom slučaju kada imate corner i edge koji su spojeni na ovakav način, prvo što ćete uraditi jeste da pomjerite ovaj corner ovamo, onda podignete edge, ponovno uradite spustite dole i znači spustite corner ovo ovako i ubacite taj F12 par. Sljedeći slučaj kada imamo bijelu koja gleda prema gore, corner je na gornjem sloju, edge je tu. Sada prva stvar koju gledamo jeste da li ovaj corner sa prednje strane, odnosno ove strane koja gleda prema nama, ima različitu boju od ovog edge-a. Sada ima i zbog toga ovo možemo vrlo lako da spojimo, odnosno ovaj F12 par vrlo lako možemo da spojimo. Samo uradimo jedno U', izbacimo taj F12 par na vrh i ubacimo pomoću 3 poteza. Idemo na sljedeći, znači corner je tu na prvom sloju, ovdje imamo edge, sada gledamo da li je boja na vrhu ovog edge-a ista kao i ovdje ova što gleda ispred nas, odnosno gleda prema nama. U ovom slučaju jeste, znači crvena i crvena. Pomjerit ćemo taj edge, odnosno uradit ćemo U2 i onda ćemo izbaciti ovaj corner i pomoću 3 poteza ubacimo ovaj F12 par na njegovo mjesto. To bi bilo to za ovaj video. To je tih nekoliko F12 slučajeva koje sam vam želio pokazati. Osim onih osnovnih 4-5 slučajeva, ovo su bila još 5-6 slučajeva koji se jako često dogode kada rješavamo F12. Još jednom da napomenem, trenutno traje giveaway, idite na naš Instagram profil i prijavite se na giveaway. Možda baš vi osvojite novu Rubikovu kocku. Do sljedećeg puta, čao.